8 raket Mizuno yang terbaik. Raket yang last kali kena dengan playstyle saya. Yang pertama, Dynalite 780. Berat 5U, balancing slightly head heavy, stiffness flexible dan max tension 30 pound. Kedua, Duralite 69. Berat 5U, balancing head heavy, stiffness flexible dan max tension 30 pound. Ketiga, Fortius 50 Spirit. Berat 4U, balancing slightly head heavy, stiffness flexible dan max tension 30 pound. Keempat, Ziz 07. Berat 4U, balancing slightly head heavy, stiffness medium flexible dan max tension 30 pound. Kelima, Fortius 55 Strike. Berat 4U, balancing slightly head heavy, stiffness stiff dan max tension 30 pound. Keenam, Altius 5.3 Ryujin. Berat 4U, balancing slightly head heavy, stiffness stiff dan max tension 30 pound. Ketujuh, Altius 5.1 Kinryu. Berat 4U, balancing slightly head heavy, stiffness stiff dan max tension 30 pound. Yang last kali, Fortius 50 Swift. Berat 5U, balancing head heavy, stiffness stiff dan max tension 30 pound. Siapa suka brand Mizuno? Komen je.